rasa mate, jebo mu rasa mate, jebo mu rasa mate, jebo mu rasa mate. Damire Avdiću, dobro došao u Azimuti u nevidljivu scenu. Pitao si malo prije se smije nazdravljati, pa da nazdravimo. Ajde, uzdravlje, hvala što si došao. Ja sam mainstream, horor, postkurac, odron. Čovjek s 3 nadimka. Diplomac, bosanski psiho i graha. Sad mi ova dva su mi jasna. Diplomac je tvoja pjesma, mislim, s prvog albuma. Da. Diplomac hardcore škole, tako. Tu u toj se pjesmi spominje bosanski psiho, pa su to valjda mediji preuzeli kako je to išlo. Odakle graha? Nije graha, nego graha. A graha, pardon. To je prvi u stvari nadimak taj koji sam donio sa sobom iz osnovne škole, ili kraj osnovne, tako nešto. A odakle, od čega je došlo? Sad priča, mislim, Neugodna neka, pa onda da je čujemo. Nije neugodna, nego dugačka, ali nije... Skrati. Znaš šta je horoz? Horoz, ne znam. Ne znaš? Pjetao, da, okej, da, znam. Znaš šta je grahorasta boja? To amerikanci kažu crimson. Dobro. King Crimson, dobro. To on je ko mali, kako se kaže, crno-bijele, zato ga iz ovog grahorasti, crno-bijele, takve boje. I negdje sam ga ja valjda vidio šta li počeo se zajebavati s tim graha, horor zajedno skako nešto. I onda su ovi moji koji su bili sa mnom počeli govoriti graha i tako ostalo graha. I tako, ali to je došlo poslije, kad sam krenuo je bio prvo diplomac i bosanski psiho i onda su ovi koji su me znali od ranije počeli govoriti graha i onda i to krenuo. A to je prvi. Za bosanski psiho to jeste ona strofa, baš na pjesmi Diplomaca, prva pjesma s prvog albuma. I moj drugi koncert je bio u Mostaru, Abraševiću, drugi u Tolminu. U Sloveniji. Da. I došao sam tamo i svirao sam u nekoj austrijskoj pekari. Ali ne bukvalno gdje su pekli hljeb. Dobro. I tamo si svirao? Ali to više nije, to odavno. Austro-Ugarski. Mislio sam da je to bila još uvijek pekara. Ne, tamo su kao pekli. Šteta, dobra priča je bila, dobro. I ušli smo unutra, ali nema, to je ovo ovdje gdje smo mi je veći od toga. I još tu iznad je kao neki mali balkončić. I onda smo prošli samo kroz to i kažu da svi koji svirali tamo imali su isti to pitanje. Prošli smo, ja sam sad mislio mi idemo negdje gdje ću ja svirati. I došli smo neku kao bašta je samo taj jedan sto i sjede 4 tipa tamo i mi smo sjeli tu. Rekao, gdje ću svirati kad pa unutra? Kaže, ništa ne brini, ljudi su tu skupio, znaš. I tu sam vidio plakat, piše bosanski psiho, putovao sam čitav dan, presjedao, to je bilo 2005. Bus do Zagreba i Zagreb vozim do Ljubljane, ovaj me čekao, vozio me i gledam mi tamo piše bosanski psiho. Znam da sam mislio ko je ovaj, piše Damir Avdić. To su oni sami uzeli. I u stvari to je iz Tolmina krenulo. A iz Tolmina je krenulo, Igor Cvitković, brat Jana Cvitkovića, režisera, kojim sam kasnije radio muziku za film. Smrt fašizmu zik, heil, smrt fašizmu zik, heil, smrt fašizmu zik, ali 1, 2, 3, 4. Smrt fašizmu zik, heil, smrt fašizmu zik, heil, smrt fašizmu zik, ali 1, 2, 3, 4. Smrt fašizmu zik, heil, smrt fašizmu zik, heil, smrt fašizmu zik, ali 1, 2, 4. Dobro, kad smo već spomenuli osnovnu školu i grahu kao nadimak, odakle došao, jesi nostalgičan prema tim vremenima? Ti inače u svojim pjesmama redovito po nostalgiji gaziš nemilice, ex-ju nostalgiji, međutim neki da sam gledao tvoj intervju na YouTube-u koji je snimljen valjda lani ili sad nedavno iz Tuzle i tu te uhvatila te ta neka slatka priča o prošlosti. To je sa drugaricom iz prošle Anise i ona je znala... Ali bilo ti je drago pišati o tim danima u Tuzli i tako dalje. Dobro, ta nostalgija u pjesmama je druga, to je, kako bi se reklo, against političke nostalgije. Znaš, kad ti govori prije je bilo bolje, sad ne valja ništa. Znaš, ali mislim, nešto tu
nostalgija, tu je tvoja mladost, tu je moja mladost, mislim, u kakvom god vremenu danas, i ovi mladi će sjećati tog vremena korone, opet s nekom pričom, pa ne mora, to će biti samo njihova mladost tu. I to i nije neka posebna nostalgija. Jel pod nostalgiju sad već spada Rupa u zidu, tvoj bend, prvi bend? Kad razmišljaš. Što ti misliš pod nostalgijom? Ne, to je prošlost, to je pod prošlost. Dobro, nostalgija je prošlost. Jel sad romantiziraš to vrijeme kad si osnovao svoj prvi bend? Eto, pa to bi bila možda nostalgija. To je, romantizirati. Pa nema romantike tu, ali je super je bilo, mislim. Znači, prvi album Rupe u zidu je izašao u najgori mogući tajming, 91. Ja, sve je počelo. I kad je došao do nas, do Tuzle, konačno kad je došao, možda 7 dana poslije toga je u Tuzli krenuo rat. Ali snimljeno je naravno prije da. Neke stvari 89. neke 90. Imao sam frizuru, vidio sam neka videa, Ali ja sam krenuo s tom frizurom i prva 2 albuma ova, bila ista frizura, da. Ali Rupa u zidu u biti preživjela rat. 94. je izašao drugi album, je tako? Još nekoliko do kraja 90-ih. 94. i 95. i onda smo poslije rata, jun 96. smo svirali na Zgaga festivalu pored Ljubljane, spodnih otići prileti. Dobro, što... To znači, to je nešto donje kraj nečeg. Aha, dobro. I tako, i tad smo taj zadnji album smo objavili kao Laku noć pacijenti, u ratu su 2, izašlo Budi samo na distanci i Love You My Darling i onda sam ja još jedan uradio kao trio sa basitom i bubnjarom zadnje postave. I ja sam tu svirao gitaru, to je Kora, to je 99. Da. I tad smo odsvirali zadnje koncerte u Močvari, u Sarajevu, u Kuku, u Tuzli i tako. Dobro, nijednom trenutku kroz taj rat i nakon rata, znači te mračne 90. nisi razmišljao ili jesi da digneš ruke od muzike? Ma ne, mislim ne razmišljaš o tome. Samo ideš, ja. Pustiš, nego svira. Pa recimo zanimljivo sad to kad si spomenuo ti momenti, mislim rat je jedna, znaš sam, nema opisa za to, ali se sjećam da smo oba ta albuma snimili, policijski sat je bio od 7 navečer do 7 ujutro. I mi smo došli u studiju u tom klubu, to je omladinski dom, da, i taj koji je vodio klub još uvijek. Kod njega sam snimali sve od Rupe u zidu i prva 2 albuma, samostalno sam snimio tamo, Majt Porobić, on imao studiju dole, u stvari unio ga je klub tad. I u 7 smo došli, zaključali se i do 7 ujutro smo snimali. I onda snimali sve. U jednoj noći? Da. Dobro, ali bili smo najvježbani. Dobro. Tako da, recimo sad i ti stvari, kad se sjećaš neki stvari koje su, šta ja znam, te period rata, svog tog užasa, sjetiš se opet nekih, znaš šta, podsvijesti izvuče ono što je najbolje. Ako te nije psihoza pokupila do kraja, onda ti može uzvući ono što je najgore, znaš. Ali sjetiš se ti stvari, šta ja znam, kako smo brate svirao gitaru, izvukli mu kablove, i on nekom malom hodniku sjedio, pojačala su bila tamo jer su grmila, ništa nije moglo, pa mikrofoni su bili negdje, stvarno bilo smiješno, ali se sjetiš ti stvari, u nekoj prolazu do kuhinjice sjedio, sav zgrčen. Nostalgija. Ja, sjećam. I onda si ti u jednom trenutku odlučio da tebi bend nije potreban. Kako se to dogodilo i kako? Da ti možeš biti sam na sceni, sam u studiju snimat? Kad sam došao iz Amerike, u stvari, kad smo snimali taj zadnji album, poslije sam opet otišao u Ameriku nekih 6 mjeseci do godinu dana i onda sam se 2001. skroz, kraj 2000. skroz vratio i svirao sam naravno i dalje sam. I razmišljao sam o tom da napravim bend, ali to će opet biti Rupa u zidu, u tom nekom fazonu. A to nisi htio? A to nisam htio, znaš. I ova zadnja 2 člana s kojim sam super bio i danas smo. Su imali neke svoje stvari koje su radili, jedan je studirao, drugi je nešto drugo radio. I onda sam ja tako sam tu svirao. Imao sam u glavi band prvo, onda sam mislio da ću nešto sa elektronikom raditi, neka pozadina. I onda sam sam otišao i snimio sve to. Kod tog Majda snimio taj prvi album, bez ikakve namjere. Sam ga snimio onako. I sam sjedio tako u nekom kafiću s prijateljima i Almir Mazalović koji je dizajner, on je radio na prvom, drugom, i prvi i treći album. To će Guevara, onaj omot, jel tako? Ja, prekriženi, a onda je radio on omote za Enter Jehannem,
za knjige. I za prvi, da Krvić, u biti on ne rade sve knjige. Osim, radio je Ne želim da pobjedim i zbirku pjesama Kuda sestro. Sjedli smo na kafi, on me pitao, je li sviraš? Što je rekao, pa snimio sam album. Pa kad ćeš ga izdat, pa evo da napravimo omot. I on je onda rekao, ono, pa šta ćeš ti praviti omot? Preko ko će, kaže, pa ja, dizajner. Srkok je napravi, uzem Čegvaru, prekrižiš ga, ostalo... Čegvara se vratio nakon 2 albuma. Mrtvi smo mrtvi, je li tako? Samo ne, nije imao drugi lice. album. A to je drugi. Drugi album samo je skelet, kostur. To je drugi album, ali se vratio na omot. Ja, na znači, omot, bez lica, samo s kosturom, je li tako? I sa beretkom. Ne voliš to Čegvaru nikako. Ma nije, mislim, kad slušaš ti Mislim, album, kad slušamo tvoju muziku, ti ne voliš ništa. Zapravo. Ili volim sve. Ili voliš sve. Ili volim sve, ali vi koji to vidite da ne volim imati neki problem. Ja imam sigurno problema. Ajde uzranje. Ajde, živio. Jel udaraš nogama? Je. Gazim se, to je neki fetični von. Živim u svijetu u kojem je religija Bog, vjera oružje za masovno uništenje, sirotinja vojska, licemjerje novo poštenje. Živim u svijetu u kojem je Bog talac, okovan u simbole, netrpeljivosti i prijetnje, straha i paranoje. Živim u svijetu u kojem se molitva uslišava, izgovorena na pamet i na vrijeme, onako kako su ih učili da treba, a ne onako kako osjećaju da treba. Živim u svijetu u kojem je novac oltar, MMF bogomolja, kamatar svetac, valuta ikona. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Živim Human Reich. Human Reich. A što se tiče toga da si ostao bez benda, odnosno da si tako odlučio biti sam na sceni, jel to možda odražava tvoju osobnost? Jel ti imaš puno ili malo prijatelja u životu, evo recimo? Ne, imam ja dobrih prijatelja, ali puno ili malo? Znaš, mislim, nema krivog odgovora. Ne možeš ti reći, uvijek imaš nekoliko prijatelja pravih, one koje možeš, koliko neko ima, mislim, ima li neko puno prijatelja koji možeš zvati u bilo koje doba noći i kaže, meni je bez Dobre, takvih imaš možda 2-3, ajde, je, istina. Znaš, kao svako u biti. I to nema veze s tim što sam sam na bini. Kako je došlo do toga? Da, i to sam u biti, on je napravio stvarno omot. I onda se tamo poslao nekim ljudima. I znam da su radili prvi Vivala Fola festival. To je bio Saša Mareković i Tomi iz Fantazmagorija, ovaj band. I s ovim Sašom sam se negdje upoznao, sam mu poslao to. I on je meni pitao, jel bi svirao? I u biti to je bio kao prvi nastav, nije samostalni, bili su ovako bendovi. Sam došao tamo sam svirao s Dejanu Franjića, njemu sam dao onda još neke ljude sa Dušan Hedel iz Centra za dehumanizaciju iz Maribora. On je odneo na Mariborski radio student i onda nekako tako... Zdeko je u biti taj album i objavio, zar ne prvi? Ja, Zdeko je prvi i odmah je knjigu. I knjigu odmah. I knjigu, ali znam dobro kad smo se dopisivali, on imao tad knjige, sam vidio, rekao, objavljuješ i knjige, kaže, ja, imaš šta, imam, rekao. Ali kod njega je, kad sam otvorio prvu, od vrha gore strane, nema nikakvih ulomaka, odlomaka, sve ono gore, ja sam rekao, ništa, ja ću tebi složiti kako ću to. I znam da smo radili, da nešto ispadalo, dobacivali smo s tim preko maila i on mi je rekao u jednom trenutku, kad završimo tvoj roman, onda ćemo znati kako se rade knjige. I tako je učio se na tebi. Da. Dobro, i onda 8 albuma kasnije izlazi ovaj 9. koji danas promoviraš u Azimutu, Mainstream Horror. Da. Dakle, tvoj prethodni album Radikalno šik je izašao 2019. Da. Ovaj je izašao sad 2022. Da. Znači, ti kao lik koji analiziraš i seciraš sve društvene fenomene u svakodnevnici našoj, nisi na albumu spomenuo pandemiju. Kako to moguće?
To je neko negdje napisao, Jel? Ne znam. Neko je to negdje spomenuo. Znaš šta, ja sam album planirao, svake 2 godine su izlazili i onda sam ja to mislio 2021. Ali onda se opet zatvarali jesen i rekao sam sačekat ću još malo i onda izašao, sad kad izašao. Pa nisam je u biti spomenuo, ne znam ni šta bi rekao o tu pandemiji, šta bi o teorijama Znači ti o svemu imaš nešto za reći, a o pandemiji nisi imao šta. Pa nije me zanimalo, u biti nije me to toliko... pandemiju. Ja, nije me toliko, znaš šta, ta pandemija je bila toliko aktualna stvar da mi se nije dalo... Svi si baviti, da. Odjednom bi neko izašao napravio pjesmu kojim govori o koroni, pa ne mogu, neću o koroni govoriti. Pa imaš još jednu stvar, ja sam pjesma Daleko s albuma, ona je imala 2 strofe, ali pjesma je od prošle godine. Koja je govorila o ovim stvarima koje se događaju sad, nije direktno spomenuto Ukrajina, spomenuti su tenkovi koji penetriraju Evropu, bio je recimo Lukašenko. I sreća, dobio sam koronu, prije nego što je trebao izaći album. Dobio sam koronu, dobro. Januar, i onda sam to morao sve odložiti jer sam morao još nešto otpijati, onda je to počelo, onda sam otišao i rekao skidaj te stihove, ću čisto drugu stvar raditi. Jer bi bio neki jeftini aktualizam i ne bio tako grozne stvari radio što aktualno. A čitava korona je bilo, svi su pisali su knjige o tome, govorili mislim, o čemu o tome da piše. A šta bi rekao danas, kad je cilj svakog orla dobar kavez i hranilica? Treba li ti refren? Vrati se natrag, ja idem naprijed, uzet ću šta god je, ako popušim svuču ga do jaja i krenut ispočetka. Ko je mene jebo, umro je tužna kurca. Kako hoće biraš teme? Jer gledaš dnevnik pa ne, kako to ide? To može doći iz razgovora ovako, ali uglavnom dođe s gitarom. Ja sviram, meni je dobro i onda krene neka priča, ne bi ni vjerovao da se ja uz neke stvari dobro zabavljam, koje ne izgledaju. Ali sad su, mislim, baš na ravno do dna da je napisao u vezi koncerta u Močvari. U Močvari, je. Kako je rekao, dobro je to obrazložio. Raspoloženje u publici je bilo obrnuto nesrazmjerno onome što govori u tekstovima, znaš. Kao da se dobro zabavljalo. Dobro, tvoj stil je poznat, ne štediš nikoga, sve govoriš izravno, brutalno, na trenutke. Ja imam noće da tebi to ide lagano, to pisanje tekstova, da ti pišeš za album i samo nastaviš pisati za knjigu, koja odmah izađe, imaš već knjiga. Koliko imaš ali nije, znaš šta, prvo nisam imao para da radim knjigu za albume, ali recimo na Ameriki imaš album Rodeo, na albumu Ameriki imaš knjigu Rodeo, koji je jedan mali roman, na Radikalnom šiku jedna dugačka priča iz Amerike, ja emigrant, na ovom je nema, ali ovaj album je Ajdin uradio, Ajdin Bašić, on je radio sve te od Mind Kapitala, je stvarno vrhunski radio, to je čitavo jedna mala izložba, kao katalog za izložbu. To je taj karton koji nije došao brodom na vrijeme. Dobro. I tu recimo nema, ali ima nekih drugih stvari. Ali tako je, biti, ja sam to prije opisivo kako radim romane. To se izlije bukvalno iz pjesama. Izlije se iz ploča. Izlije se iz pjesama ili se iz nekog romana, kad pišem roman, izlije čitav neka strofa ili nekoliko strofa u neki roman. Čitav recimo taj prvi roman Na krvi ćuprija, ili možeš reći za album, da je album su strofe romana, roman je dijaloška forma albuma, možeš tako reći Neodvojivi dio, dobro, jasno, da. Sad, ti napišeš to što napišeš, otpjevaš što otpjevaš i ljudi će često reći, ideš kući, ali će ljudi koji ostanu vani često reći, Avdić je onaj koji govori istinu. Jel ti smatraš da si ti neko ko nama isporučuje istinu na pladnju? Ma ne, dobro, da razumijem da neko to dovidi tako da se nađu unutra. Ali znaš šta, ti imaš ljudi koji, meni je jasno da
dosta ljudi koji dođu na koncert, koji to slušaju, vide u tim tekstovima čisto nešto drugo, što ja uopšte nemam u glavi. I nemam ni problem s tim, ako ti nađeš nešto što je iz, ne znam, iz tvog života, ona te asociralo na to, ali da ja idem a priori s tim da bi nešto pisao, da bi ja nekom rekao neko isto s tim, to mora biti budala. Ali takvih ima. Ja, ali I onda se to, dobro, ali onda se to može prometnut u zaključak da si ti nekakav vođa, nekakav guru. Ne. Jel imaš takvih iskustva da te takvi ljudi prelaze? Da je tvoja sljedba obožavatelj, da su neka vrsta sekte. Ne, pročitao sam neke takve tekstove da je već pola ljudi koji su na tvojim koncertima znaju biti kao neka sekta koja u tebe vide gurua. Ali znaš šta, ljudi već koji dolaze na koncerte više, mislim koji su bili na više koncerata, oni su normalno pričaju, sasvim normalno razgovaraš, nema to nikak, to uopšte nisu obožavatelji, to je čisto ono ljudi koji za sebe nađu nešto tu koji im treba, šta im treba, samo s gitarom, vokalom, ne znam ni ja, ali očigledno imaju nešto, to su sad velike riječi, to znam da dobro pašu u neki tekst. Zadnjeg kojeg su smatrali tu guruom je utekao u Utrecht ili gdje je već, a i ne izražavaš se baš najljepše o njemu u svojim pjesmama. Ti si u Sloveniji otišao u jednoj pjesmi. Ali to sad možemo to govoriti o kome se ja tu izražavam, kome ja tu govorim. Johnny Štulić, možemo to, on je jedan od tih o kojima ti u pjesmi, ja mislim čak Bratstvo jedinstvo, jer to je jedna od tvojih. To je tačno, ali nek se posluša pjesma još jednom. Tako je. Ti si u Sloveniji. Jesam. Je li to stjecaj okolnosti bio neki... Stjecaj ljubavnih okolnosti. Stjecaj ljubavnih okolnosti, dobro, to je možda i najbolji razlog da odeš na... To je najbolji. Znaš šta, dobro, neki gore misle da sam... Slovenija, pa si pobjegao gore, dobro, ali nisam imao, kad sam se vratio iz Amerike, stvarno nisam imao ni predstavu šta bi. Samo sam došao, svirao, i tako razmišljao šta bi sad sa životom, uopšte nije, nisam bio baš mlad. Taj album prvi je izašao kad sam imao 40 godina, to nisu mladi godine. A moguće zato nikad nisam u krizu srednjih godina, jer sam je prestario, znaš. Zato sam radikalno šik, pitao se onoj pjesmi, rekao sam da sam prestar zato kako ide već ti. Ali sam svirao dugo i dolazio sam već godinama gore svirao, imao sam prijatelje, u jednom trenutku sam imao, recimo znao sam više ljudi gore nego u Tuzli, jer je dosta ljudi međuvremeno otišlo iz Tuzle vani, onda svirao sam vani, tako sam hodao, nisam imao potrebu sad negdje otići. I ovo je bilo Šta misliš, bi li zvučao i pjevao drugačije da ne živiš u Sloveniji, da živiš u Bosni, da živiš u Zagrebu? Da sam Da. To je recimo, to je prva godina kad sam otišao u Sloveniju, tad su napravili, to je super recimo radio dokumentarac, Riff i riječi, dobro ime su imali, Riff i riječi, to je bilo na BH radiju, uradili su ga o meni sa tim svim tekstovima, govori tako neki ljudi, jedan od njih je Huso Ručević iz Zabrašević iz Mostara i on je tu dobro rekao, on je u biti postavio pitanje da li bi zvučao ili je tvrdio, ne mogu sad da sjetim tačno, da ne bi zvučao tako da živim negdje drugo. Ali nije puno promjene bilo ti ako vidiš album Život je raj je već izašao u Sloveniji. Teme su još bile one dole sve. Ali su nastali, imam 22 napisano u Ljubljani, ali je pričao dole. I sigurno da mjesto na kojem si i ljudi, neki drugi koji to okružuju, apsolutno to uvjetuju. Recimo, ti možeš reći mirno da se zvuk, recimo na zadnja 2 albuma, je već radikalno šik je drugačiji nego na Ameriki, na Ameriki je drugačiji nego, ili se kaže na Americi. Ja, ali je album se zove Amerika, pa ja... A dobro, to možda Slovenci kažu Ameriki, ne znam sam. Gotov. I normalno, ali sad ne znam koliko je to sredina, koliko je ono što slušaš i što ti uđe u uho, koliko, mislim, sve što se događa, znaš. Primjetno je već da malo više koristim taj delay, ali koji u stvari ne mijenja zvuk, samo je delay. On je već prvo je na manjini bila, mislim, tako je onda malo više krenuo.
Dobro, ako tako bijesno zvučiš dok živiš u Sloveniji, šta bi bilo da živiš tek ovdje malo južnije, ali uglavnom mi ćemo taj zvuk čuti za koji sat u azimutu, tebi hvala što si... Bibi more. ili prvo more, onda u azimutu za koji sat je koncert, promocija, mainstream horora. Damire, hvala ti, da se kucnemo još jednom kad već imamo čaše. Okay. Hvala ti što si došao i vidimo se malo kasnije. Važi, hvala vam. Ja sam mainstream, horor, postkurac, odron, pornografija me nije zadovoljila, ljubav me nije oslobodila, ja sam rob koji se igra sa lancima. Moj je Bog, cirkuska atrakcija. Ja sam prošlost koja gori, svjetlo što se lomi, sve mi je jasno, nemam želja. Jedino ne znam zbog čega sam sretan. Ja sam rob koji se igra sa lancima. Moj je Bog, cirkuska atrakcija. Ja sam rob koji se igra sa lancima. Moj je Bog, cirkuska atrakcija. Balerina bez udova, krotitelj bez lavova. Ja sam Bog u lancima. Dobro večer. Eutanazirati sirotinju, da ne smrdi u našem, da ne smrdi u našem ekosustavu. To meso puno otrova, guši mlada stabla antioksidanata. Fuj, 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 fuj to. Očistiti planetu, očistiti planetu od starohana, iz njihovih usta koji iz kotlova širi se, zadah smrti i truljenja. Fuj, 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 fuj to. Mladi Kmeri crveni čekaju nas u slobodi postrojeni. Jebo mu rasa mate, jebo mu rasa mate, jebo mu rasa mate, jebo mu rasa mate.